Bible did what some pressure be kind you. On pressure be kind. But omo koto anu ma jampe. How can you say sit down say onu so your castle ben waye. Papa ya na oyi akanda mo say de okono say ne bo so be ma ne fie. Ene dan no waye. Azani nkontompo omo de ti aso dem. De nyame ka no omo nka o. De omo mu suma ne ka no omo ka. Na aso dem ye di disco night nya bobo aso dem. Ade nyame your friend say clubhouse not here. The major prophet kum chacha. On say me catch was say bomoden na hwe too much GH. On say me kan ye nyene bone pa na kase epe wo wi ase ya asonde asonde nti na Adam wo hu nyame yenu nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ni ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma pe papa a wo pe ahwe nyame hira na ewura memo akwaba eba to GHSO me did na ama owusa na dano ensema ekoso ewo oman mu na me di dwese ya na me de so se na won so a wo hwei obetimi enye bi ate ewo mu na de asefu fro esi na ni nyan se eye International God's Way Church so for penny oda no an ebiem so sa double as nyame bofo Angel Daniel Obinim wa ba bonten ebiem na waba bonte na nsema atete wako ensrahwe ewo so ahime mu anyakopon dia to na kuma so wo meka ncha dasa no eno ene wode nam na wo kan wo stress anyakopon aka che ne se ye wura ye president Nana Ekufu Addo se wentimi ensi cathedral na wo share board 2016 wo be si edi ama sorry wo Ghana ha nia te na edubra enhemu kase bi koso ani nka yakohiem wo no se wetimi ensi na afi ikwewie na abato bre eso pa no wore na adwen se wo be campaign amankofa to abama na wo forget kra enye yeda esan se nyakopon woi ono ana semo so ochiri kwasiafo bohye eti wutimi hye nyakopon bossa sumbu se na wutimi sa wechi na afi de fie naimie wutimi ne bohye no hye a ene forget kra embemu ma wo se wo be wini 2020 elections na za semo e wo kan ye no wo be ka ya ono emu wa pa pontin abeka se Ekufu Addo nyakopon enu aka se mo ahye no bo se o ma no ewuda ebra COVID-19 issues sorry enkofo ekeka se wonye bi no na se wo sa ba nechi abeka asem we so ede a kire ye mampeni na de pa na Angel Daniel Obinim wo pe ede a kire ma mi twa me ho bra na me fa de ka wo na ema for me so emamo akwa abashronku biem na me kan mu se edwumadie yi edwumaku oso ya se Mama Juliet Ventures ye ban no enchense papa halogens microwaves blenders any de keka ho de na so ene ye ton ne papa ewo blood bia wo pe bia no wo benye bi ewo na so nti Mama Juliet kechi akwan fa number no ase ho na frɛ no ana se bra abeka la pass na obenya no ewo na so wo ho no na ene de me guest and name ni betwe komo Prophet Bernard Esem asafo da no Holy Ghost Fire and Prayer Ministry. Prophet mo akwaba Obapa meje so prophet Obapa no bibi aboko awo nyame adaro ma no nkonkom hye din ye ho din se ne chiro no a ede radiase asafo mania ho ye so ma ho ye domo janimu an ye te janimu an ye bibia se bibi aboko de a ene ye fancy me na odifo Bishop Angel Daniel Obinim ewurade what's up ponti bi mi na we de na se ma oken wasi wonu nyakopon akotena stadium komo ama nyakopon acheche ne nsemu de ekoso e wa afi mu de ebekoso abato ebre enu nia wakache na kosi se ye mampeni na Ekufu Addo se wentimi ensi cathedral no ama no na election bredu a ontimi ewini election no asema
okay you do say bit my no sir me da wase obapa na ma me tia too much GTV crew fo nyina ne mo amohwe firi amano ne Kristo asumwie nkamo mo amohwe firi mo amu nyina man ga na mu nyina nyame asumwie am de unse ye wo adifo nkwasiafo ho mahiti pa wo bapa unse eya me hu de ye ha adifo ni bi so ati ase odifo a osiwi odifo no ma petesi odifo a opema odifo no obi yereda odifo obokro no na be ka chesi e wo difo a what are you implying ena na me hwe no on TV so na o hwe se de o kenkan na ba o timi se nipa no kwa wabon o ye tiwi o mu nyina koti esi meyi a kire wene oh na odifo nti so obi enhye ni makenkan ni Holy Spirit na o appoint e wo me nko Bible school dawo but uyi mi notebook a Bible quote be 20,000 hon konkwa na de mawo ye kire wo so abeti ase se hon konkon frawa ono onyame mu no o na manyansa o na ma hu na de enti do ma o professor don't man kan Bible no question my first number 1 tio the o professor say we be wini no wanti be hunu so betima mo kan Bible e da me say do kan Bible si akwa we pa the ofin say hon konkon betima di ne ho few ana betima di Kristo ho few apa ba bi afa ma me mfa nko Bible na tie nsem obapa famiko won say why ayo kesene me tell me show say no famiko okay kan Deuteronomy chapter 18 verse number 15 eba be pem 22 atifi asem o se won tie onyankopon difo no say a prophet the prophesy chirewa prophet bi amfa mawo prophet bi ofri nyame kan onko asawolai onum whisky onum apetesi onum nsafuo onum guinness onum biye na ni mrisika onya aza onya 419 womun kinkan Bible na Bible ni nchira mu prophet of God the prophet chire o Bible mu na so your prophet no no bi ra kwa akoda you are still a prophet na se nyakopo do timi obi aye adwuma timi fa obi emu ye adwuma Bible say di obe se obi awade so ati ase ana so obe fa de yire cha kwa akoni oba fofra da no o Bible mo Deuteronomy wa ba cha no asofo ni du anoma jampe ma me kinkan ni ehwe o si odifu a ofumumu a munua no mute se me na Awurade be Nyankopon be ma no so ama wo ono na muntie no se de ubu se Awurade Nyankopon wo hero people eda no se e ma me ntie Awurade me Nyankopon ani bio na e ma me hu oja kase biom na mamu em na Awurade ka kire me se de ye waka no waka ne yie mema odifo so mama wo unua no mute se wo na me de me nsam ma sananum na waka de me se ne nyina a kire wo na ebeba se odifo a orentie me nsam a obeka me din mu no me na mebisa no ne ho ye odifo man kasa bo mu tirim ne kasa wo so ati ase ye odifo show lifestyle no ye baby no dia prophesy so ati ase me ka se some years ago ni e bom pa baby odifo be ka se maami bia na onkron so fa no mu kasa wo odifo resource maami ne ra ho areho na maami ne nim nyina sin sam sa no na me tie me so obo o nyama onkron ko be fa na de daso aso dem ho me ba tana na mo ati ase odifo no ko o se maami ne ra ho we areho na se me so obo aso dem obo nyama onkron ko be so fa maami ne mu kasa e ho na daso di ne ho yanti mponya afa hinta sam aso na no yi piepie eno mumu ano na bam amen unso ha mani obi a won kokura hye ne man ye mo anano so be kan hinta sam adi won krongo fo obi no kasa wa hinta sam secret no bebie e ho de ehunu kura sore fo ne ehunu Satan ma Bible si ye mu de ehunu Nyankopon ma e de ehunu Satan ma so what you say eni so gina nyame gina mu a wo be ka nyame adwena kire oman no na won ka wan kasa wutiri mu nsam wazanu nkontompo ne ofo wa na wo ye nka wie na wo se nyame wagimi nyame one nkwasiafo nanti o one agimifo nanti na odi for me to wasi ya na epate se bishop da na obi ni nsi ma baka ni ano ye nkontompo tie mu ma me kinkan Bible ne okay Bible ne be kire ti o o se na be ba se obiara orintie me nsam obeka me din mu no
na mebisa ne ho na odifo obema no so aka asɛm bi medin mu a menhyɛ ne sɛ ɔnka ne de anyame foforo din mu no odifo ni bewu odifo obema ne hom so ɛde sunsum bɔne bi so atiase saa di mo kafru na ya ntamfo de ɛde saa abosom ne nkwasiafo no ade ba ko bi kiri omi wiase obi a ɔkɔnyo to bosom wa ba be gina so a prophet or ya apostle evangelist yani ni eja o yani we eja je tocho de o say reflect me no reflect e chese nyankopon ma the mark of Christ eba ha e no de reflect ya de me kan no bia na abeka on the Bible ne kan o say ma men kan obiom o say ni de obeka se anyame foforo din mu odinfo kro ni bewu ebia obeka no wakuba mu se ebe de na ye behu asam awurade nkan no ene se die odinfo ne kasa awurade di mu asam anya ho anas amamu a na asam ni mfire awurade ahoche na odinfo kan adre kan ahochire won the Bible ne kan but odinfo no okodu weyi a obe jampe Bible akoka bibi fufuro ahochire me be hu bi da o ti ahochire man ko fo hye nkom kan oh reba baba rokoto mama mara reba ayazao the real tongues there were the real tongues. So what you say? And ahochire ma men ko prophesy me prophesy me didi to me si difu abeka say eni odifo so odifo ni me se me hu difu abola so ne pay me be ka mo ntintan odifo o didi na to no ohumia na obosik difu abola physical bola sunsun bola son obe da di ye na eka e de twa difu no hwahia amane atete. But some be blom once in ya chira omo nyoma no way. Odifo so bola. Obeda ko ni life. So what you say? Wa kwa mu nyina be duru sum. Na me koy program go baby. That was 2018 me hu difo bi e de handcuff. A chain ye di chains akase ye de twe sa awi abodoma machine ye de grade kwan so no. Sa chains kakrake de chain ni nsa ne nan. E no nam ho. Osa ye difo. We hu anka obo clerical. Me kwana me sere me ne wa na ko program me sere sa me se onim de wo ye me nim se na se no di vo na hwehwe ata so akaka be nsem yakunkon te se pete o ko ka sen sa safurade se obedi watem o de hwam ya bi o mo de ti o man nim hwam suma mo de ti o man nim de bi obi bewu Bible se onyankopon di vo nso se di vo nkwasiafo no nkom ochina sese odi mufuru be ma wiem numa. So what you say? But we go to the real teachings of Christo any nyankopon se manu ma jampe because o ken kan be kan wan kasa no wasem bone. What you say? Matias odi for ebra Bishop Daniel Obi mo kasa no odi ni nsem ni be we no ka se nyankopon enima dom no se beba se ye mampeni na kufu ado be se nya biema ade bo hye na wo hye no wedi so ne wa ye nto wo ye wie na nyankopon ni ti ase wa ye wie na no de ye nkonkwa na Bible ma aso nim se ya cho bebi se nyankopon to echiri enkwasiafo ebo hye eti o ka ne sa boni wom se ukosi odifu a wabon ana odifu opera bonte be ne nhwe ase de Bible ne ka Deuteronomy ho no 18:20 verse 15 ba be pem 22 no a onu ankasa de na me ne mfise nkom so ati ase abo bi bewu a no pri o se akom san akom esan na tuntwa ho so ati ase but ofro hu odifu a eya me mpese me kom nsemu pi mi bie me jota mu a omu quotation be 5000 se ya kenkan bi etimi di atam sa se Bible di atam be pressure be kan bi o on pressure be kan but omu koto anu ma jampe. How can you say sit down say onu nso di oka so be nwaye papa ya na oyi akandra mo se de okọ na se ne bo so be ma ne fie ene dan no waye azani nkontompo o mo de ti aso dem de nyame ka no o mo nka o de o mo musuma ne ka no o mo ka na aso dem ye di disco night nya bobo aso dem ade nyame your friend say clubhouse no tie o men kinka Samuel be so aba say Kristo anti fodi fo tena bia nyankopon baabi ankwasiafo tena no ntena o
So what I say, the be an above is serious because every day prepentem, if we are seeing the prepentem, I can say you, and to one by me company and him, and can't you remember so munya chrono, womunya mape, womunya zan for one night. Then, because young comes it. Oh, na say, I did yera, nana. Ado ono aga na share ball 2016 and son wo win about one say me Messi cathedral dia hye Yakobon die cathedral no nso de obesi na say Brendan ye wie do say 4 years imu an nko obesi the second round obe win you Akufo Addo obe win solid we nyam kom say o me so obe win Bible so di for be kasa urade dim na sade na mamu no mo hye di for ni mfiri nyame so what you say di for be kasa onyame dim me de twro na namu me ne busum suman sira man apape abusum nkwane suman fofo ntafo ifo nyim me no mu ni twaka wo ade a me chini so bi de busum nyame adwuma ana so bi kuta bayie na odi taaki nyame ba ana so bi gu nsa ade a me chini nyankopon so ade o chini no Bible say ade bi a nyankopon chi bia wo nyame ba wo so nsu chi so what you say enju nyame di fo gina nyame agina mu a na nka gina mu gina pa ka me kan sansanfu we eya ehwe na ya timi sire ne saa wa mo mabro Bible no ya hu ba bi o mo kenkan ba bi a nkonko be bosa o mo mfa mo man no ba nkwase asem nko a etu ni se nkwase asem no wa be ka to abo no di fo we nsa be gina sumpie so ade no be ka me be se be kenkan sa quotation di atem odi fo ni oba da on office wo be ko na me fan sa ade office asore ni a no mo so ne sun sawom no ma dware wo no ma chenyi o ma ba be ya asore office nya no ne nkwase afo ne nam the Church of Christ Bible say me mesima asore na asamado apurunti mi ntwimfa so da ede na asamado timi twifa so na da mis Kristo nte ho eti ne papa kene Japan ni abire yi omutu no untimi ntenase na unfro say man of God but na gudie eni nsumansam ekoso anya adwuma o edi no emu odu a man of God nyame hu tuani odi fonti bibi so say ni painti bibi say ye pe bibi efi nyame ho na enu nti ejina so ka so Onyankopon we de meka sade we pa de otimi ma makonya na minya de we pa de we ni say na me ya mo na afede akonya ne pa na enya de epe na de ka se be a hye rade enyimonyam no ya nye esanse mre ama ekwa na se sike bi aye hwe ni bi enya nka wa anya afede na eno no Onyankopon ti e de chance o emrepen ya nka se be ya na oh debi enu de Nyankopon ba gi afiri ho Bible say Nyankopon ni nkwasiafo ho bo se pi so ati ase o se Nyankopon go bi a ma fanyinam se wan se bo ne kora so ati ase ba wo sofo na wo gina bosom so hwela na ton su bi o ka na so dem nyame bofo oni nyame de Ezekiel chapter 14 tiati asem nkwa Bible say abosomsomfo buso Nyankopon ase kwa abosomsomfo buso Nyankopon ase kwa entu akwa akodi suma mi de ya asori a ufre nyame obeba oba be den ho abosom na tete aso de motia ne maame wotama na ti aso de mo Kristo be de ho o me yehwe ho odi for final words etuja lefa ona maka wo ma oba pa ma me come last quotation na me wrap it up okay kan 1 Timothy chapter 6 verse number 3 to 5 a etibi asabo se enkontompo nkyerɛkyerɛ ɔso so obi kyerɛkyerɛ foforo ne wampene Yerade Yesu Kristo ensam a ɛyɛ ne nkyerɛkyerɛ a ɛde kɔ nyamesom pa mu a saa nipa no wahran yɛnti de hwɛ adifo no akakabe nsam wahran kokoti hallelujah amen okay kan ba ɔse oni mu hwe ɛta me ka sɛ adifo mebre na abombon no ɔse na emom ɔyare akyinyegie hwɛ akyinyegie ɔne kene Japan kɔɔ owi anu wani nwade wasa ko frem kofo bia besi nkonya ɛna ye be ye fragadam se de be senya nkofo buom se sia Ghana fo ni ada ho so ati ase ɔse onim hwe na emom ɔyare akyinyegie na anoko afirimu ba ne anytime kunsum ensekuro enipa ho adwembɔne mansotwe ense nipa o madwemu asɛn mansotwe a ense nipa o madwemu asɛn enti se ye furo bi so yodifo o nyame sofo wo som no se ba bia me kon ye the Bible na so me ka se odifo bia ontimi nyina ne nanso
Any members and 3 hours, 4 hours, 5 hours non-stop piano. Question mark. Empire no so nya say erade say wo ta 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 jasu enum na sa o nante kurunkuru yemu a otiam na bom wo so so ati ase ba ko ye konkonsa ko we nsa ko we apetesi ne nkrofo yerem ko deda pede onsa ko se ma bi ase finga ma bi abegina be sem kwase yankom sa na ofin se de na okeka empire crown to be mobi empire crown to be mo empire be 1 hour Zoti ase wa chafo obosom na tamusu sei only for phone number to Daniel final words Mr. Me pa mo chao mesra mo se obi be se nkom a mo ana mo so man ye kristo so man me dia me hunu ni sa o man ye pe abosomsom epe nsanom epe wudisam epe nipakum epe konkonsa epe asawo me pa mo chao se odifo be kan nsem bia mummusa Holy Spirit me gini se kristofo beberetie me ahobrasiem muhunu ne kura honhom na muhunu na ada honhom awia ketei me number abetimi awrechi me woso eye too much GATV krufo nyina mo amohwe efiri amanone ene omamu ni nyina momra meso yasene ewo TV tintan kesi onye ntimi muna so de bia nyame difo nso amekasa me hia aboafo ewo ministry nim ba kufo kukuru ye kom ebu ebi mu ye so be so yasene ye kan no kore na omagya ye chiridie ewie me na ma betimi afrem wo so se bia ohaw amane atete kodan na oye ne bi da so wo betimi afre ne aye odima ye gina de amawo 0249 631876 0249 631876 and answer 0203851633 0203851633 makramo manuato ebusiafo na yedisi no wonso wadwentwe wo fa koma yetwe wa ase no wo ho kwai se wo beto ye comment section ho na bo modin a share video we ma dofo ebusiafo bibia no no so ehu de eko ewo oman emu midi edina na ama owusa follow ye ewo ye IG page @tumagh_ na ebiem so subscribe se wo subscribe ya me name Prophet Bernard ACM ene twetwe nkomo na me aduma ye pesan edi enhwemu biem makra